Aka Dilshod Palvon sobiq chempioni Tojikiston Mirgi xonagi Xurday kese boshi oti dori dar xiyolum. Dilshod Palvon eshoni Hamzar bachash بعد کفتی از دور آورده ای نهایه و یاون معلوم همین آدم آتو داره حریفی او ای نهایه رودکی چمپیون تاجیکستان این میدین ابراهیم سپر جیانش میمون خوش آمدی دلشاد بعد زور دو خوردی اگر مبادا دیوال بیرنگ است بگی کشتی لینس کریم ببر دلشادم یار رگوش ای پرچسای ای جیان عظیم ای ای دلشاد تقایی داشته شیر نر محمود ای ملیسه 50 سوم گرفتن $10,000 ای بیزنسمن خوش به حال کارکنان ملیسه در نام دلشاد پهلوان ای نام کماندیر محمود ملیسه یوان 50 سوم دلشادم بودشی ملیسانیه خوش به حال هر دوتان سالیم چی بود؟ یک کمپلک ها کمپلک دمرون یک قالین 50 سوم پول 50 سوم پول انی ای ریسان بکو شما نمیدونه خوش به حال برادری ما کدمن اولادم این پرتیسای در اولادامون برای عموما لفتکا کدمن بیل همشی گای برای اولاد همین محمود انمی میارگوش اولاد یا میستره خانم محمد با 100 سوم دیگه داداش یک کمپلک یک پلیس خدا ارتین قواتیا مظفر بدوار نمون خوکیم جو انا حالی بسیار دیو چیشی دیو ای اکا بهترین پهلوان جمهوری از ناحیه یوان چمپیون تاجیکستان امام علی گشتیسی در تمام تاجیکستان شان شریف یوان رو میبرداره برادری ما حیدر را بچهش امام علی ایباغ تالاری ورزشی الهام جان خوشبحال الهام جان داداری ما شاگرد ملی خوشبخت امام علی ناحیه یوان گبیتی ای درواز غرب اکدا دارم درواز میرزا کریم امام علی ناحیه یوان پهلوانای خوب نکا یک قالین یا الکتروفیلتا یک کمپلک برای مردم بنانگ نامشی بدخشان خصوصا درواز یک تمایسترا یا سوتکای دیگه برادران مهمانات پهلوانا من همی میرالی پهلوان ای ناحیه آوازداری تیمرک با تخلص اکا میدونیم با تخلص میرالیچه 3 سال شد در تمام تاجیکستان در خصوصا گوشنیای یوان دنیای میرالیچه میرالی با تخلص میرالیچه ناحیه آوازداری تیمر ملک حریفی او نورالله پهلوان مظفر میرالیچه ای میدونه گوشتیشه واسه نورالله رودکی یا قالین یا پلیساز یا کمپلک برادر ما میرالیچه من خیرالله عزت فجیان شد بخاطری اولاد میرالیچه برای خاطر مردم بنانگ ناموسی واسه بخاطر خیرالله جان یک تمایز داره من ای نام خال محمد بچه باوی مظفر برادری ما در نام دلشاد رحیم استاسان مردم بنانگ ناموسی دهانه Vai.
کشور تعریف می‌کنه بچه‌ها. مظفر پرواز کانال مانا شهباز پهلوان با تخلص دهقان بچه برادری ما کماندیر محمود جان حریف خشه بتمام خوش آمده سیدم، خوش آمده خیردین جان، خوش آمده برادران. نوری دیده تاج سر خیردین پهلوان ای کدوچی واسه اگان پهلوان نوردی قبول ای قبول. Akam zaya da akam za. Ami Mirali ay, Temur Malik ay, Nurullah asla buradaki. Onu ku boka. Kimi bu kadar kimi bu sordu? Ha? Nurullah ha? Bana bu kim Mirali ha? Mirali. Mirali Nurullah ki ay cebiya peşima. Nurali Mirali ki ay cebiya. Temur Malik buradaki. Hadi şu cebiya. Ya şimdi dolar donu. Dolar. İçeme peşime bir. Peşime bir. Hakim doları ki yardıştı palvona kalalım. Bak. Medone şampiyonu azra şampiyon az noyayı Hisar Tavuk salim şey Ya çori guspan. ya çare guspan Ya kample. Bedevi ya kample Ya buhça. ya buhça Bu ekşi diye bunu çeste bu. Ha var maydana kholikine ya bori diye. Maydana kholikine korkuna vargan iltimos ayşimo. Ya bor kholikine hiç kenara iyice ay Türkmenistan'ın palvan olmalı. Beş demek. May. Türkmenistan'ın mı? Şaşmaya gel Hamza'ya laf kılıyordu. Nasıl peşlerine bunu tekir ben alıyorum. Hey onu tekirme. Bunu tekirme o Türkmenistan'dan akam tekirme. Türkmenistan'a memnun tekirme bunu. Ben Türkmenistan'dan tekirme bunu. hey hamısı juvo juvo tamam Ya biraz daha tekrar. juvo Hakemza. Önce ben akıl devletim için abi. tamam Suriye kholi hasta Suriye kholi. Davari kholi peşime bir ataş. yani İsa Palvan Kışbahalı Fakhrijan Nalon Kışbahalı korkudan nalog yavan ki hemi khel sofdilona kor mekane ye padar baroi sofdilona kor kardani nalog yavan yak tamayista Ne atıp mecliste buraya beraber? Devam edin. Ya koli, ya nabor, ya buhça. Nabor. Tamam. Bana no kaydı. Canlı öyle koli kireci. hey Kali pırmendo odamıyorum Mızıfar pırmendo mıkının Palvan diyorum Bak durun ya. Maydanı kola kırın ya. Nuri da bakıbe, nüme kaptı yapın. Bak öldürün ya bunu ya. Alma sarı öldürün ya bırak. ne baroduro Ben vardım. Ben size kuştin tosatini ameşe çizer atime. hey Mızıfar Kuşko मर्दमी बनाएंगे नौमसी ताजिकिस्तान नोये यौवन किशलों की फर्चसोई खुशबहाल तो जंजोल न करे hadi hiç çıkıyor partisoy parmak Bir şey acaba. hey ya bakıda kişi zengine ay partisoy zanı gire şu kunun partisoy ne tıktar biten ne kelimler dersi Tanrı imardım zorluk diyeceğim mekana